Young Mizo Association ban ban si November ni som panga sa zakwa samsari panga an din ania adin tirhian pa boy tu teruatan nia so boy tu chu president pu la thang khoma ra sive nga ani hi aladama la omani secretary ya pu sa hing lo sai lo ani po hi tunan van ni brancha chenga la dam hi ni pa pranga treasure ani ero chen chuan ram in pension to ani kan malong November ni som nga sang ni som ni nga hi kan din cham golden jubilee lo ni vereng to maya van ni branch we me tun din na hian member ni tum som tum borbel kan oma section kuma kanin chena section 1 section 2 section 3 di in chen tun din huna hian life member hi so pathum kan oma ama ero chu pahin chuan ram min pension to ani member ni so panga san ni san ai hian kan din changwei som mana golden jubilee government middle school mola long pen ga imbo se meka hun man pui tu hian dia mle hi la ya walian pura so ani angin ani hian ron man pui to na chuan dom le ani chuba ka chun sapek border OMA wa zom turin kan som boka ani poin ron ter pui ki to na chuan long le pani zai tiam tak tak te so man ni boka jingdar so ma jubilee dum ni anga dar so kata andala ang son man ni anga ta hian foi tu loin to dong dong te soi moi na ani don boka ni jubilee ni lobu dang zap na te ni ani don ani din zan lama hian jubilee full concert nei tur ani a zai thiam tak ten zain ni oi don ani run han pui tur hian lang thang thanga man ko chuak an vong zong te kan som vek chewa ron man pui ngei turin kan be sei tat chewani kan pa in som na siam ani lawa hi abi ka som na angaya ngai poi mo saka ron per pui vek turin kan be sei no sewani